masama. Damagang pailaangat. Saan lang arudan nga agandar day tulugan? Nagasukon kababain ka dagiti tao. Ay, buwisit. Nagmalas talaga. Saan mon apilitan apaandaran no saan mabalin? Kat, anya nga ro ti kayat mo nga ramidak? Isardang mon adi taigid. Tatarimaanam no anya tinadadaal. Anya? Kayat mo amamansyaan da itong uniform ko iti trabahok, ha? Kat apay nga rog nga agungat ka akasta. Hindi mo nga minususan da ita panunot mo. Kasta? Bumabaak man laangan? O sige, magmag na ka no da ita kayat mo. Kunam siguro, labdan ka niya. Kita man no makaawid ka. Ay, buwisit talaga. Saan mo akuntaran day talugan mo? No saan mo mapaandar? Hoy, sapay awan signal ti cellphone ko. Dito'y paymat ngamin awan matatao tinakaperdyan dayto'y alugan. Ay, malas talaga. Ay. At biro kak iti signal. Asino ti awagam? Diyan kasinsin ko ang mekaniko. Itin mo tinambar na kanya. Tas siyak ti mangawag. Anusak nga ibirok iti signal dayto'y cellphone ko. Sapay ko mata sumungbat. Hello? Hello? Ni Alona daytoy. Girlfriend ni Walter akasinsin mo. Oh, apay, Alona eh. Ano ninsan ko? Kwa. Nadadaal ngamin tilugan kat saan kami makaawid. Kuna nang awagan ka, taumay mo kumatarimaanan. Ninsan ko talaga. Kunak namin kan kwa na idi nga dalan na ti agtariman ni tilugan. O sige, ibagam no sa dino ti ayan niyo, taumaya ka dagos. Sige. Agyaman na kainsan. Tanatarimaanan day tulugan ko. Awanan yaman na. Simple lang matiperdi na. Diyak namin kaya't awarwaran. Amok saan mo akayat amagrasaan dagita imam. Kahit manungay ti bayad ko kan kainsan. Nagsingsingira kaya met. Anya ka to insan ko na ya. Agyaman na kainsan. Kanayon latan a libre. Nagpatarimaan na kitilugan ko kan ka. Sikakit di met. Basit labahan nagdayta. Makasano? Muna akong tani. Nakamotorak. Ay, insan. Amamom ka din ti girlfriend ko. Dis istoryam kanyak. Di mo pa inyam am mo. Ay, huwan gaya man niya. Hoy! Umay ka man dito'y. Huy! Umay ka dito'y kunak. Natarimaan ka din tilugan? Natarimaanan Damagang pailaan. Tinarimaan da ito'y kalaingan ang mekaniko akasinsin ko. Dinakman bula na kastain sa? Yam amok gayam kan kato'y girlfriend ko. Ni Alona. Hello? Pasensya ka na. Diyak mabalinti makialamano ken ka tani. Kagras-grasa da ito ima. Hi. Nalaing ka talaga ngagpilinsan. Ha? Nagpintas ti girlfriend mo. Imbitaran da kan tulat tayo to nagkasar kami. Ay, wala. Ibagam, no ka ano? Sigurado nga umayak. Uy, nagmayhatan ti taray tulugan ko. Naglain na talaga dayjay nga insan ko. Bilibakan ko na. Darasam ti agpataray. Takayat kon ti makaawid. Apay akas tatis o. Anyamanan ayat ti basol ko kan ka. Damagang pailaan. Awan talaga ti respetom iti padam at tao. Anya respeto nga ibagbagam dita. Agasam man. Inawagan nak iti huy iti sangwanan ti kasinsin mo. Tanya ti kayat mo. Sweetheart? Darling? Honey? Saanak akasta? Nagkurni. Respetaran nakmat Awagan nak kumamat itinagan ko. Saan ahoy? Adula amin. Mano atawuntan nga agayan ayat. Di mo pa'y ayak kabisado ti ugali. Inururay na ka ni Beverly dito'y balay. Saan ka matngaminan nga agawid? Iso ang agawid doon. Taapay ka no, manang. Ay na, addan sa kano pangawisan na kin ka. Apay ngamin ayaan narabyan ka. Kat kunamat asinundo na ka ni Walter. Nadadaalan, jalugan na. Kasta ka di? Buwan, manang.
Inururay mi pay at tinarimaan di kasinsin na mekaniko. Ala, sana baleta nakaawid kayo matlaan. Uwan mo't kiti, ah. Inayabam ko man ani Walter, tamang rabi dito'y balay. Agap, apa kaming tupay. Kanayon kayon samot nga agapa ita. Jakman ang mumanang. Itala ana amwak analakagayam nga agpudpudot ti ulo na. Iso ang maakon manang. Rabin, tata. Agawid kayo, tap na makainan na kayon. Tinton bigat manen. Ay na, rabi igaya man baraw. Katuin. Kitaan nyo man. Gapo iti sobra pa nagtrabaho yo. Di yo pa yan mapuutan ti oras. Kahit ka din nga alaan ti sweldo yo. Inton kinsinas taon baraw. Kayat ko nga urnungay. Katuin na. Da kayo ti makam mo. Agawid na karo din ah. O sige. Umay kunto pa siya rin ni Olive inton Sabado ije balayo tata. Wayne, welcome ka latta ije balay baraw. Sige, inak arudain. Ala, agan-anad kayo tata. Timot girlfriend ni San Walter dito umawag. Andiyan nga tati bagana. Hello? Hello, Daniel. Oh, kumusta nga tinapinta sa girlfriend ni Insan ko? Iso ngay nawagan ka. Tanaragsak ka kasarsarita. Ha? Kasta ka di? Nangan ka din? Ay, saan pa nga rod? Narigat ti single. Awan ti agluto iti kanin na. Kat umaya kun ang agluto iti kanam. Adi pa'y kat agselos ni Insan ko kanyak. Sapay nagbakit day dyan nga Insan ko. Maminsan la danog na kanyak, maplata ko na dagos. Komedyante ka talaga. Ay, kastoya ka talaga. Narigat mait no kanayon ka seryoso. Nalaglag antibiyag no naragsak ka. Alona, itay pa'y abusina ni Walter Ijerwar. Inkan Kayat kulaangan ti ag-commute, manang. Ay kat ibagam day takan ko na tapno saan na kan adagasan. Nagboring akadwa day ta alalaki. Alain kan, tapno saan ka amala daw ije opisina. Oh, apay asan ka ngagtagtagari? Taan niya kumati ibaga. Gandanitan makadanon iji opisina yo. Ngam di ka nagtagtagari, Apulos. Nasakit ti ulo. Kanayon ka matagastano kadwanak. Makapawan ka nas kakadwa. Saan na kun adagasin inton malam? Taapay, naumakan kanyak. Ha? Ibagam laang, tapno nalawag ti amin. Basta saan na kun nga umay dagasin inton malam? Tag-commute aklangan. Fine. Day talagayam. Di uray santan agkit kita. Ay na, amuklat ta no kasta teksan na nga kita ta. Ada problema man niya. Seryoso ak insan. Sa anak nga agang angaw. Naumakan ka ni Walter? Medyo. Kasla sa anak mo ta na naragsak no kadwak. Anya nga rin yung maitulong ko. I-break ko nga tan ni Walter. Ay, sayang mo ti mano atawon a relasyon yun. I-break mo. Kaasimat. Sa bagay. Ay ayatak ni Walter. Tsak matla ka di maaramid dayta. Kita ang man dayta. Mabiit lang. Inak alaan di order ta iji counter. Sige, insan. Ni Daniel ti umawawag. Sung bata ka dagos. Hello, Daniel. Hello, Miss Beautiful. Adda ka manin ang naglaing amang bola. Amang ano mamatiakan ka. Sige ka. Kasta, agkatawa ka. Oh, apay ngay mawag ka. Kumustahan ka lang, Met? Nangan ka din. Ada, dito yung restaurant ita. Kadwak ti kasinsin ko. Agdate tanto man harot. Anya ti ko na? Tiko na, ayabam ni insan ko, Walter.
tatalo tayo amangan iti restaurant. O sige, ibagakan ko na. Sige nga, Rod. Jacket asingan ti panangan nyo kininsan mo. Bye. Bye! Kunak man no ag commute kalangan asumrak iji trabaho. Katuan mat. Apay ngay nga rod nga adamat ni Walter nga agururay. Ha? Adda? Wan, iso nga rod nga imay kainayaban dito'y silad mo. Imbagakan ko nang ag-commute klangan, manang. Talaga asaan amakaw, awat day ta tao. Oh, apay akas lasaan ka naragsakan ko na. Diyak man ang manang. Basta, diyak maawatan, tuirik na. Apay at pinakapsutam day ta music at ang dengkak. Diyak kayat day ta ang music. Anyamot day ta. Iso nga ron ti kayat ko adenggan. Na. Ay, sige. Pasensyaan ka ita. Total, asidagtan iti pagbabaam. Kunakmat ngaming kan kaasaan na kun asukunan. Si kapay ita ti agreklamo. Di mon tupay ammo ti ag-thank you kanyak. Agreklamo kapay? Isardeng muntilugan. Day talaga yam. Di isardang. Kay kayat kulangan ti magmagna. Ngam ti makikadwa iti naungat akaskan ka. Hello, Alona? Nakadawak ka di? Saan mat? Agdugaw ka. Ayan na ngayon ni San Walter. Saan ka no ang makaumay? Busy siguro niya. Kas jaymot na dyan ngayon san ko. Tunggal imbitarak, kanayan na busy. Sa anak lamalagip, no ada ipaaramid na kanyak. Kasta ka di? Oh, kaano gayam ti kasaryo? Kasar. Ay, saan mi pa'y ang napagtungtungan day taabanag? Apay nga Yapurayo Awan pa'y matibagbagana kasar. Nagkapoymet day dyan nga insan kon. No saan ka pa naka-order? Siya kon ti mapanag-order. Anya ka diti kayat mo? Saan mat ani Walter dyan ang itulod kan ka dito'y balay, Alona? Sa bali mat alugan dyan nagluganam. Ni Daniel day jay, manang. Sino Daniel? Jay mekaniko akasinsin ni Walter. Nagpaitulod ka kan kwa na dito'y balay? Kasano numaamon ni Walter? Kasaritak to ni Walter. Ibagak adyak kayatan. Saan mon akayat? Gaputa jay kasinsin nanti kayat mo? Kasta ka di? Anya ti aramidom dito opisina mi, Walter. Oh, apay ang nakigtot ka nakakita kanyak, sweetheart. Diyak mo nga umay ka. Talaga akayat ka surprisain. Aglugan kan, taitulot ka di balayo. Kayat mo ka di, lukatak tiri daw tilugan para kan ka. Walter, saan kan akayat? Agtal na ka man, sweetheart. Manulang aldawas anta nagkita, kastanti bagam. Ay, agday ta ita, isumaglugan kan. Saan kan akayat? Narigat ka di amaawatan dayta? Break tan. Amok ang napulot lang ti ulom. Isu akas tat ibagbagam. Amok, saan aday tatipod no amarikiriknam, Alona? Amok ngay ayatan nak, kan kasta akmat kan ka. Pasensya kan no napulot ti ulok no maminsan. Ngam ikarek, agbalbaliwa kon, para kan ka, Alona. Apay, asaan nakmatan nga awagan, Daniel? Saan ka pa yan nga agte-text kanya? Pasensya ka na, Lona, Busy ak namin ita. Anya ko mati pa kabisbisi am nga Agkasal kami ngaminan iti girlfriend ko. Anya? Adda girlfriend mo? Atan, anak to ikaduak dito italyer. Olive tinagan na. Kasta ka di? Kaano ti kasaryo? Siyak ti kanayon nga awagan ni Walter. Kasarita ka kano. Apay ngamin nga in-break mo. Gaputa na po kawan ti panagayat ko kan kuana.
Agbalbaliw ka no, numakisinubyan ka kinkwana. Awan latam mo kon. Kasta ti kanayon nga ibagana kanyak idi. Ngam saan mo't lataan agbalbaliw. Kanayon lataan na pudot ti ulo na. Beverly, Jack pa'y lakayat ti agayat ita. Saan nakanapan, idi ka sarda Daniel. Aging ga ita, kulkulitan naklatamat ni Walter nga agsinubyan kami. Ngamjak kayaten ti magsinubyan. Taawanan ti riknak para kenkwana. Tuy pagayam mo, Alona. Alona pagayam ko, nasaya at nakapanunot ka. Kat saan mo nga inagaw ni Daniel iti girlfriend na. Ken linipas mo matan ti relasyon nyo kini Walter nga iti panagkunak kat nagpukaw ti respeto nan kan ka. Napatag ngamin ama pagtalinaed ti respeto iti relasyon. Tarigagay ko amaamamum ti lalaki at talaga aparaken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti nagan nga Alona iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Alvin, manipod probinsya ti Isabela. Kastoy man ti konana, Dear Mr. Lonely. Naturay dagiti dadakkel ko, kanayon at ikayat da ti masursurot. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Alvin, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nanya ka dito po na yung ibagayo kanyak, mama, papa. Alvin, iho, agsagana kan. Umadanin ti sasangpet ni Elsa nga anak ti kumpare bikin ni papam. Agkasar kayon ton. Anya? Uwan nga agpaiso, iho. Rumbang amaragsakan ka, gapo iti dayta. Ikasar mo ti babae nga arapap mi, aparakan ka. Apay ko mamaragsakan, papa, mama. Arapa apyulaan nga ikalaysak ni Elsa. Da kayo lang ti aking pagayatan iti dayta. Amuyo met asaan ko nga ay ayaten day a babae. Saan ko man anatangkan ti ulom, Alvin. Di mo ipapilit ti kayat mo. Ta sino ti dakdakamatam? Dayjay kadimanen nga ara? Amuyo met nga iso ti pudno nga ay ayatek, mama, papa. Apay ngamin nga ipilit yo ti kayat yo. No kayat mo tinasayaat. Agtungpal kalangan ka na kami kan ni mamam. Am mo na kon, Alvin. Sige, papa. Agtungpalak iti kayat yo ang mapasamak. Ngempulos ajak tumaayat ni Elsa. Apay asaan ka matagtagari, iho? Saan ka kadi anaragsak iti umadani na panagkalay sayo kin Elsa? Mama, pangasiyo kumamit. Saan ko nga ayatan ni Elsa? Saan nyo kuman nga ipapilit nga ikasar ko dayjay a babae? Saan ko man anatangkan ti ulom, Alvin? Ni Elsa ti kayat mi nga ikasar mo. Iso ti kayat mi, gaputa agpada abak nang ti pamilya tayo. Ngem saan ko nga ayatan ni Elsa, papa? Taasino kumati ay ayatem? Dayjay nga ara, nga anak, ti mamirmiraot. Papa, nasaya at atao ni Ara. Saan ati kinabak ng tinapatag kanyak? Dakabe ti matungpal. Matuloy tinatulagan akalay sayo kin ni Elsa. Kayat mo man wan no saan. Ara, pakawanan na kuma. Awan maaramidak.
Gaputan na turay dagiti dadakkel ko. Matuloy ka din at talaga ti kalay sayaw ka ni Elsa. Wan ara. Diyak kayat nga damay raman na tao. Iti ka na ito ang makaungat da mamakin papa. Diyak kayat nga iramraman da kayo iti agbalin nga anak ta. Alvin, nagsakit na ito yung pagbanagan ti ayan-ayat na. Napaidam ti gasat ka na ta. Maawatak ti marikrik na mara. No nasakit kin ka da ito eh. Nasaksakit pa'y kanyak. Oh, Alvin. Ara. Kanayon mo alaglakipan. Nga ipatpatig kayo iti agbalin nga anak ta. Ikarik. Itag ko ti suporta kata kayo nga agina. Ay ayatin ka unay, Ara. Ay ayatan ka matunay, Alvin. Kanayon ko maalaglagi pamdahita. Agyaman aktina. Imay ka adagos dito yung restaurant. Itay inawagan ka. Apay ka di. Kasla na patagtibag ang Alvin. Talaga na patag. Kaya't ko nga ibilin kan ka. Daara kan ti agbalin tong anak mi. Manamnamak ka di day tahatina. Apay, matuloy ka di ti kalay sayo iti dayjay nga Elsa. Kunak man no saan mo nga ay ayatan. Day tatipod no. Ngamjak kayat nga iraman da papa ni Ara. Iti pungtot da. No saan nga agtungpal iti kayat da. Among ti ugali dagiti dadakkel ko. Naturay da. Ipapilit da ti anyaman na kayat da. Nga oray agdadatamat as saan ko maamabalin. Anyan? Saan gayam a happy ending ti love story iti gayam ko? Nasakit kanyak da ito yung aramitak. Ngam awan na pulos ti maramitak. Ala. Anyangay nga rod. Sapay la ko mata makaamiris tumat lang ang dagiti dadakkel mo. Ngam sige. Ikarik ajak tubaybay ang dagiti aginam. Kanayon kanto apakaamuan may papan iti kasasaad na. Alvin, ano ko pa na kumamat? Nalpasan ti kalay sata. Awanin ti maaramidam, gapot agasawatan. Ipatagnakmat ko ma. Gapo, ti syakto ti agbalin nga ina, dagiti anak ta. Pasensya ka, Elsa. Pinatgaklaan ti kayat dagiti dadakkel ko. Ngam saan kanto apulos amaayat. Anya? Jakpat siyan day tanga imbagam, Alvin. Saan ka kumanga manugot nga kasarta? No dinak ay ayaten? Amom no kasano kinaturay dagiti dadakkel ko. Iso ang napilitan ak anang ikalay saken ka. Ngam sabali ti linaon ti pusok. Anya? Saan ang mabalinday to eh? Dinak padpadasan, Alvin. Ay ayatan ka unay. Ngam no saan mo abaliwan ti kastoy at tratom kanyak. Amangan no pagbabawyam, no apay anak ikalay sa kakanyak. Ibagam latta ti kayat mga ibaga, Elsa. Ngam ibagbagak lang tipod no amarikrik na. Alvin, nakapagpasnayan ni Ara. Nasaya at ti kasasaad dagiti aginam. Nasalon at da nga agina. Agyaman ak iti day tanging bagam, Tina. Awatem dito yung akwarta. Makamu ka namang tatkan kwa na. Wan Alvin, mangnamnama ka iti dayta. Ngam, di mo ka di mapankitaan ida. Saan pa'y nga ita? Amumat no niya ti makagapo. No apay asa anak pa'y amapmapan iti ayanda. Sa bagay, am-amu kong dagiti dadakkel mo. Naturay da unay. O sige nga rod, mapanakon. Agdiretso akon iti ospital. Tatulungak ti ina ni Ara, ang mga sikaso iti bilda. Agyaman ak, Tina. Ibagam kay ni Ara, nga ipatpatag ko ida nga agina. Nasaya at nasimbang patikan, Alvin. Ala, agtugaw ka. Tagsasarita tayo, kada mamam. Adala ang napataganapanak, Papa. Ngam apay ka di. Anya ti bagayo kanyak.
Apay akas jay ti ipakpakitam kan na Elsa nga asawam. Nalpasan ti kasaryo. Isu asursurwam nga ayaten. Tapno nasaya at kalatta kada kami. Amangan no agkibaltang ka, kat mairaman day jay nga ara, no siya ti makapungtot. Agpakpaka siyak, papa. Diyo ko man iraman ni Ara iti daytoy abanag. Iso nga rod a sumurot ka iti pagayatan me. Gaputa day jay nga ara ti agikaro. Nuda kami ti makapungtot. Nawatam! Alvin, honey, oh my God. Nakasaganan ti makan iti kusina. Agar mo sartan. Amo, siyak tinangisagana kadagiti makan para ken ka. Kayat ko ngamin nga iparik na, tinalaos apa nagayat ko ken ka. Umuna kalata na mga Nelsa. Mga anak tulatan ni di opisina. Sa anak pa amang bisin. Anya? Di nakpagpungtutan, Alvin. Laglagi pam adakkel ti utang dagiti dadakkel mo kada kami. Agyaman ka, gaputa ay ayatan ka. Isungin man nugot ak makikalay sa ken ka. Aklonak day ta, Elsa. Ngam pasensyakan. Talaga ajak mapilit to'y pusok nga agayat kan ka. Gaputan ni Ara ti pudno nga ay ayatak. Nagturid ka matan amang iparupa kanyak iti dayta. Di mon ulitin nga ibaga kanyak ti kasta. Amang ano dayjay nga ara ti pangindas alak iti pungtot ko. Gapo iti panang paspasakit mo kanyak. Di mo iramraman ni Ara, Elsa. Dua talaang nga agsarsarita ita. Isu asyak laang ti pangidas alam iti pungtot mo. Di nak malapdan no siyak ti makaungat, Alvin. Saan asyak ti kalkalabanam? Gaputa di nak payamam mo. Di maamo ti kabaulak nga aramidan no siyak ti mapasakitan. Kumusta dagiti aginak, Tinay? Nasaya at dalatamat. Amom, nakaayayat ti anak yo. Makaparay awan. Amunan ti mga ayo. Kasta ka di? Ay, sayang. Saan ko paila ida mabalin na sarongkaran? Wan nga rod. Dumakdakulan ti anak yo. Ngam itila ang ladawan na makikita. Ngam di ka madanagan. Kanayon nakadakdakamatin ni Ara kan kuana. Kan maysa, ipakpakita na tiladawan mo nga dakan kuana. Agyaman na karod no kasta. Dumteng tumutla ang ti panawen. Nga kikita kami iti personal. Ngamsan paila ang akadag ito'y. Gapota ang mga no agpagad ti biyag da nga agina. Maawatan ka, Alvin. Aywan gayam. Paibagbaga ni Ara ti panagyaman na. Kapoy ti agtultuloy at suportam kadakwada nga agina. Idanon mo matkan ko, Ana. Nga ipatpatag ko ida nga agina. Kan mailiwak ko na yan ang makakita kadakwada iti anak mi. Makadanon ti pakumustam kadakwada, Alvin. Oh, apay anak kaululi magkayo nga agasawa. Rumbang kumaanaragsak kayo. Gaputa may kadwa atawan itang anibersaryo ti panagkalay sayo. Kasano ko mga gragsakak, mama? Kat iparparik na ni Alvin, nga awan apulos patag ko kan kuana? Apay iha. Saan pa'y lang ang nagbaliw ti trato kan ni Alvin? Saan apulos, papa? Isu ang maum-umakon. Singirak sa laangan ti utang yo, katagsina kamin iti anak yo. Ay saan iha? Patyak ngagbaliw tumot lang ti anak mi. Saan ka di, Alvin, iho? Pasensya kayon, mama, papa, Elsa. Ngam sigod nga amuyo, asaan ko nga ay ayaten ni Elsa. Anya? Ngam ay ayatan ka unay, Alvin. Ar-aramidag ti amin, tapno maayat nak. Ngam kaskas di adinak mo't masursuro nga ayatan. Anya ka diti kayat mo nga aramidag. Pangaasim, ibagam ko ma, taiso ti aramidag. Di nakpagpungtutan, Alvin.
Nagsaritaan tayo ti may papan iti daytoy apanag. Papa, Bayam iha. Agsarita kami kan ni Alvin. Apay nga ita ka lang, Alvin. Rabiin, ngam ita ka lang nga si Mangkat. Siguro, nakisinara ka itiray nga aran niya. Ay, awanan ba inday chay a babae? pangasim ko mamat Elsa. Di mo kuman iramraman ni Ara. Hala, aglisi ka kid hindi tadalan. Gapo ta kayat konti agina na. Nabanugak iti trabaho. Iso adina kumamat pasabtan iti saan anasayaan. Nagipulong man gaya man kada kayo ni Elsa, mama. Wan iho, iso apang nga asim ko ma. Di mo pagpungtutan ni Elsa. Tamangan no niya teramidan na kan ka. Diyak kayat ama isagmak ka. Ngamjak maisurot ti pusok nga agayat ki ni Elsa. Gaputa sigud mat nga amuyo. Ani Ara ti pudno nga ay ayatak. Ngam iho, amang ano singiran dati dakkel nga utang ni papam iti pamilyada. Sigurado amak sayan ti kinabak ng tayo no mapasamak ti kasta. Apay, mama. Kwarta la ka diti napatag kada kayo. Awan ka diti patag ko kada kayo kini papa. Napatag ka kada kami, Alvin. Iso apang panunutan mi lang ti masakbayam. Iso ani Elsa ti kayat mi aparakan ka. Maawatam kumaday ta, iho. Sana po doon dayta, mama. Kwarta lang tinapatag kada kayo. Ngam saan ang napatag ti marikriknak nga anak yo. Gapo iti kastoy nga aramidan yo. Anya? Ara, nakaragragsakak. Ta nakita kayon iti anak ta. O sige, agsarita kayo adwa. Mapan kami pa'y agpasyar ijay abandakin ni Baby Arnel. Bye. Agyaman ka, gapo ta pinatgam ti awis kong agkita ta. Kailiw kayo unahin iti anak ta. Numabalin, kayat kayon amakadan na. Awan rum mga pagdanagam kada kami iti anak ta. Nasaya ti kasasaad mi. Ngam amangan no maamuan ti asawam anagsarak ta kat kapungtot na ka. Di kagdanag, di nan tumaamuan anak kita ta ita. O my God, agpasyar tamat. Surutan ta dati na kanti anak ta. Elsa, sigurado ka kadi iti daytoy apangagdang mo. Ipawaswas mong tibilig ti kalaysata. Nasakit para kanyak dahi nga aramida, Calvin. Ngamam mo ka din pulos mo ayat. Iso an nasaysaya at laangan, nga ipaikon ti wayawayam. Pakawanan na ko ma, Elsa. Ngamjak maisuro to'y pusok na agayat kan ka. Di mon ituloy ti kayat mo nga iba ka. Amok anila taara ti ay ayatam nga aking gaita. Mabalin yun nga ituloy ti ayan ayat yo. Gaputan na anay ton ti wayawayam. Agyaman ako na, Elsa. Ket pakawanan na ko ma. Gapo iti kastoy anapasamak. Siyak matlaang ti aking basol. Gaputa impilit ko ti bagikan ka. Nga oray sa anak nga ay ayatan. Apaman ang mawaswas ti kalaysata. Umadayo akton. Kat sa anak ton nga agpakpakita kan ka. Ulitak tagyaman kan ka, Elsa. Ket idawdawat ko. Asapel ako mata masarakam tumat ti lalaki. Aparakan ka. Nagmayat buy-buyaan ti panagay-ayam ti anak ta dito'y parke, Ara. Nakaragragsak. Wan nga rod, Alvin. Diyak ni namnama ama pasamak ti kastoy. Ti amok katong palbiag ama pukaw kakada kami. Nasayat at talaga ti Diyos kada tayo. Gapo talinaw-lawagan na ti panunot ni Elsa. Ket ita, tanawaswasan ti bilag ti kalaysami. Kayat ko nga agkasaratan iti mabiit. Sikat ti makam mo, Alvin. Ang kasan dagiti dadakkel mo. Di kagdanag. Maawatan dan ti relasyon ta. Gapo tapi manawan ni Elsa. Agbalintamot laengen anaragsak. Alvin, iho. Madlaw, anakaragragsak ka ita. Gapo ta ka maudyanan na. Natulag batlahen ti kasarmi kini Ara, mama.
Pakawanan na kami, iho. Di makil ti anak iyo. Asaan na ka anak din na. Gapo kada kami. Napakawan kayon, mama, papa. Kat lipaten tayo kumanti na palabas. Mangrugi tayo manen, kasmay sa pamilya. Akadwa tayo ti aginak. Ita, naragsak kami as nga pamilya. Akadwa mi da ara ken ti anak mi. Kastan, ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Alvin. Alvin pagayam ko, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Sakbay amang ngedeng tayo, amirisen tayo pa'y anaimbag ti ibunga na. Tapno awan to ti pagbabawian tayo, iti udi na. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Alvin, manipod probinsya ti Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez, kan computer recording technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Alvin. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Longley. Ubing kami pa'y idi pinanawan na kami ni tatang, gapo iti sabali a babae. Gapo iti dayta, nagimula ak iti gura, kan sakit tinakam kan kuana. Ngam dimteng ti gundaway, anapakawan ko ti amak. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Alvin, dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Nanay, agan-anad kayo kumakanayon dito'y. Agsubliak man ni Jay syudad. Ay, unay kalakit din ay anak ko. Napigsa akbay. Si katirumbeng nga agan-an na di jay syudad. Unanang, amuyo mo tong kanyak. Trabaho laan ti pakakumkumikumak ijay. Numaminsan, rumuar kami mat kadagiti gagayim ko. Uminom kami man, ngam jay saktulaan nga inom. Nasaya at no kasta anak ko. Kanayon mo nga anadan tabagim. Ayun gayam, nakunam idi kada kami ngayam among ti kaayan ayat mo. Ang awan mo't iyaw awit mo. Ninanang mat, di kay madanagan. Umadanin, nanang. Siguro, kalpasan ti 2 bulan, agawid ak manin dito'y. Kadwak tumatan. Sige, namnamaag dayta anak ko. Kaasi kayo matngarod no sipod ubing kayo kat pinanawan na kayo ti amayo. Wen, ngam nagagat ni nanang. Iso nga oray awan ni tatang iti din nami. Napadakal na kami ni nanang iti nasayaat. Kasta ka di? Wen, agasam ngay. 5 kami alalaki. Agmay-may sa ni nanang anang padakal kada kami. Ha? Bilibak matiti inayo. Nasingpat ni nanang. Saan nan at pinilit ni tatang amang tad iti sustento kada kami. Tasigun ka ni nanang, kabalan namat. Naidumduma mati kinasingpat na no kasta. Aywan gayam. Kaano nakngayam amo kadagiti kakabsat mo nang rona iti inam. Di ka madanagan. Apaman ang makasubli tayo may sa akatrabahwak. Si kamot ti may sublak nga aglib. Agawid tayo jay probinsya. Taiyam amo ka kaninanang. Alvin, kumusta kayo matan ka ni Merna? Ayos lang tamat. Planok nga ron nga ipasyar ijay probinsya. Katuan yam among matan kadagiti kakabsat mo, nang ro na iti inam. Huwag nga rod. Nabayag kayo matan nga agayan ayat. Ngam di mo pa inyam amo iti pamilyam. Huwag nga rod. Asa na balay? Apaman ang mayam mo kadakwada. Planwak matan ti panagkalay sami. Nasayaat no kasta.
Maragsakan ang itidayta nga imbagam, friend. Daytaman ti urayat nga ibagam. Agyaman ak ah. Naimbag nga oras yun, nana. Adda kami nanang. Ay na, maragsakan ak unay, taimay kayo, anak ko. Ay naimbag mo't nga oras mo balasang ko. Malaag tugaw ka. Agyaman ak unay, nana. Ay na, nagpintas mo't tagbali na manugang ko. Ay katuan nanang. Amo yung maten. Nalaing nga agpili daytoy anak yo. Bala, agina na kayo. Talaak man diyan sa ganak a merienda. Sige nanang. Nasingpat a talaga ti Inam Alvin. Nalag-an ti riknak kan kuana. Dayta ti planok ita nanang. Agkalaysa kami kuman kan ni Mirna. Ay katuan na anak ko. Nasaya at dayta a plano. At damat tandaan anay nga urnong ko. Nanang. Kayat ko kuma. Nga inton aldaw ti kalaysa ka. Adda ko man itatang. Ha? Kayat ko nga oray iti espesyal nga aldaw mi ken ni Mirna. Kat maimatangan na kuma. Ang mabiit lang ang anak ko. Napakawan mo ka din ti amam. Una nang. Nabayagan na napakawan ko ni tatang. Kinapudno na. Kayat ko ang makita. Ha? Aging gaita. At dapay lang kanyak ti contact number nga inted idi ti kumpare na. Kayat ko nga awagan. Kumustaan? Kan salubsudan no sa dino ti ayan na. Awagak to. Inton makasubli kami kan ni Mirna ije syudad. Ala, addakan ka dayta anak ko. Saan ka mo't alapdan? No kayat mo ako mustaan ti amayo. Sapay la kuma. Tadalat ta itinasayaat akasasaan. Nangag ko tinagsarita niyo itay iti Inam. Ha? Nagsingpat na talaga. Awan makunak kan kuana. Nasingpat ni nanang. Isung awan pa kadanagam. No isuti agbalin ang katugangam. Ngamin. Masigurado nga agkinaawatan kayo iti amin abanag. Ti may sapay nga ugali ni nanang. Saan ama nagimula iti sakit tinakam? Wen nga rod. Naku nanapay. Asapay lang kumakano taadda iti nasayat akasasad ti amayo. Manmano ti inaakas tangag panunot. Un nga rod. Iso nga uray kas jay ni tatang mi ababaero. Nagasat kami. Taadda amin ang kinkwana tinasayaat nga ugali ti may sanga ina. Hello? Hello, asino da itoy? Tatang, di ka di mailasin ti boses ko. Ha? Alvin? Un tatang, siyak da itoy. Kumusta ka matan? Damag ko, adda kayo matlaan dito'y syudad. Ayos lang. Wen, anak ko. Adda kita dito'y syudad. Agbibiyag agmaymaysa. Ha? Alvin, ang mga no adda oras mo asumarongkar. Umay ka kuma dito'y ayan ko. Sige tatang, adda oras ko. Ibagayo lang ti address yo, taumaya ka. Agyaman ako na anak ko tanalagipnak. Si kakid di matatang. Malipatan kayo ayamat. Naimbaglaangan, tasaan kayo ang nagsukat iti numero. Wen, tanam na maag ngamin nga awagan nak. O sige nga rod tatang. Urayan dak dita, taumaya ka. Tatang, adda kami. Kadwak ti kaayan ayat ko. Ni Mirna. Mirna, iso ti amak. Iso ti imalaak iti kinataar ko. Naimbag nga oras mo, balasang ko. Kastamat kada kayo, tata. Ni tatang, 50 ti taonan. Ngamsaan na madlaw. Wan nga ron. Kaslag taw-tawan lang iti 40. Ang awan nakmat. Ala, agi na kayo. Tadain saga nakapagsasanguan tayo. Mangan tayo, kan nagpalamiis tayo. Agyaman kami unay tatang. Sigurado ang magustuak ti inluto yo. Kinapudno na. Mailiwak matan iti panaglutluto yo. Di kagdanag anak ko.
ita anaamuan nyo no sa dino ti ayan ko, umay kayo latta. Anytime, ilutuan kayo iti anyaman na kayat yo. Nagpintas metten ti kaayan ayat mo, anak ko. Una, tatang. Nalaingak mat ang nagpili. Akas kada kayo. Husto ka, anak ko. Nalaingak met anang pili iti inayo. Isu na lang, ta nagpaabakak iti sulisog. Tatang, No sana kuma nagaramid iti sana nasayat idi. Naragsak tay kuma asa nga pamilya nga aging gaita. di yun panunutan day jay, tatang. Anya nga rod ngay. Katawan mo titawa perpekto. Tinapatag, kat nakamiris kayon. Ket pagyaman ako unay, gaputa kasta ti kapanunuta manak ko. Ket kumusta maten dagiti kakabsat mo? Ayos dala ang matatang. Kinapudno na. At damutan bukod da trabaho. Kasta ka di. Ket sika, kaano matipanggap mo apan ang ikalay sa iti kayan ayat mo? At daan ka matan iti trabaho, ikalay sa amon. Narigaten, sapay nagpintas. Kinapudno na, tatang. Day tapay ti may sa ama kagapo, no apay sinapol kayo. Takayat ko, nga inton aldaw ti kalay sami, kat maimatangan nyo. Kasta ka di. Kaya't mo asawan, plano yon ti agkalay sa. Wan tatang, iti kabiitan a panawan. Agkalay sa kami mutan kanimir na. Nasayat nga rod no kasta. Kaya't sapay lakuma, tasan mo nga aramiden ken kuana, dagiti kas iti nararamid ko idi. Nagubing matan tila nga ti amam? Wanir na, ubing at talaga tilangan ni tatang. Saan ngamin ang naparigat iti trabaho? Kasta ka di? Isumatla na tatang ngamsi ka. Si kakid dimat. Ang awon nakmanan. Ngam, pudno day tanak ko nam. Nagubing tilangan na. Saan amadlaw nga adamutan edad na. Nakigtutak edi nakitak. Kasla maanong mulang. Pasig lang amin analalagan ti trabaho ni tatang. Isu akas jay tilangan na. Isu asaan anakaskas daaw. No apa e pinanawan na kami idi, gapo iti babae. Ngamin, babae iti umasidag kan kwa na. Kasta ka di? Tinapatag itak at nakaamirisan. Ken may pamaysana ti agbalbalyo. Ngamin, dadakkel kayo matan nga anak na. Hello, tatang. Hello, Alvin, anak ko. Kumusta kayon? Ayos lang, tatang. Nasayat no kasta. Ang mga nusan kayo abisi, umay kayo kumaditi pagnanaedak ita. Ha? Apay, tatang. Nagluto ak ngamin para kumakada kayo. Kasta ka di. Ay na, agyaman ak unay, tatang. Ngam nag-out of town nak ita. Awagak ni Merna, isulangan ti mapandita. Kasta ka di, anak ko. Katuin ibagam nga umay naalaan da ito'y sidaan ngayon lutok, ta sayang met. Sige, tatang. Umay kamin to sumarong kardita, apaman ang makasubliak. Alang arudan, anak ko, agan anad ka dita. Tatang, kastamot kada kayo. Sigamot gayam day tamasabat ko manong Alvin. Kunak no nag-out of town ka. Diyak ngamin makontak ni Merna. Iswa nagsubliak kadagos. Aywan, nakitak ije tiyandaan iti kalman. Nga adda kadwa na alalaki. Nataor dya lalaki. Dinamag kuno asino. Kat kuna ni Merna asigod akachat-chat na. Anya? Sinalabay dya lalaki. Kat napandan. Inagkanpay dya lalaki Tigaranggan diyang babae. Nalabit nga insukat na kan ni Merna. Manong Alvin. Awanan, tatang. Diyakon makontak ti cellphone ni Merna. Kaya't ka di asawan dayta nga insukat na kaniti lalaki?
Anak kita da kaduana. Tatang, inayat ko ni Mirna. Katjak ipagarop, akas to iti aramidan na. Kalaat da ito tatang. Ala, anak ko, bay amon. Nalabit asan ang napudnukan ka. Naglakhamot ti panangisukat ni Mirna kanyak. Awan mo ti amok ang nagkurangakan ko, ana. Maawatan ka, anak ko. Ay, dahita marikrik na bita. Nalabit akas tamot tinarik na idininanang yo. Idi pinanawan kayo a pamilyak. Tatang, Katima ko na kanak. Baybayamon ti kaya nayat mo. Tadumteng tuken kat isabali pa'y ababae at talaga aparaken ka. tatang, Anak. Kaya't kung hagsubli ka da kayo a pamilyak, ipalubos mo ka di. tatang, Numaawat na pa'y tiinam. Kaya't kung hagsinubyan kami. At damat basit urnong ko, ang mabalin mi apang rugyan iti basit a negosyo. sige, tatang. Sapay ko tauman nugot ni nanang. Ala, awaten kalakay. Tanyang ay arod, kat nagkid daw kamutan iti pamakawan. Bakit kan lakaytan? Iso anas kan nga agtinulong ta. Agyaman akno kasta bakit. At da basit nga urnong ko apang rugyan ta iti basit a negosyo. Lakay. Alvin, at da kami kininanang mo amang andingay kan ka. Gapo iti litay nga impaay ti kaayan-ayat mo. Tatang, Ala, anak ko. Ikarigatam alipatan day chay akayan ayat mo. Dumteng tuken ka ti sabali manen nga ayat. una nang. Awan mabalin ko. No di ti manglipat kan ni Mirna. No pa'y nalidayak. Naragsakak latta. Gaputa na urnos kayon kan ni tatang. Nalidayak may papanken ayat, Mr. Lonely. Ngem naragsakak, gapo tamakitak anaragsak ni nanang, iti panagsubli ni tatang. Alakastan, to'y pagayam mo, Alvin. Agyaman ak pagayam Alvin, iti diti apakasaritaam. Aklunem nga insukat na ka ni Mirna. Ngem kas iti nakuna dagiti naganak mo, dumteng tulat ta ti babae aparaken ka. Ket kadananang kentatang mo, sapay la kuma, tagtultuloy ti ragsakda. Isuda ti agbinulig iti biyag. Ita, tanataangandan. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti nagan nga Alvin, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran, kanitimat direksyon, Virgie Paclay, computer recording technician, Leonard Ributazo, kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.